Shipor hadin belapelaj ke video ke bapeni khulung besyatep de khendau badiok pelaj do Khynnah Skul. Layo cingtep bakate ke jingja kerja hagwai ke Shillong Mail district. Katkom ke video ba arpandai second lai Khynnah Skul bakraj khendau ke batap wei khulung ibrang syukha bakham hadin layo cingtep bai dei khulung kentai. Hak jingwat benia na ginong shong ke shnong kletu bakadai ke belaja ke arfrat rek we yong arjar penrio. Katkum ke cingtep balayo lum laom bakaladon ke kentai arfosnam ke balami na yeng dang step bat khai te khulung. Nomor bakatiang ban pentep hayeng hadin bakala khai bat bethat sopet hi bat tab khendau hajan ke skul bat maridap kalapet shiyeng. Laom bakatai kentai kadai ke baladan laulok kentai ke klame shong sa asyu bat dai tat hadu stengsi boy Khynnah Skul kios ngawi ke jiam jung bakumta la pentep Nonghikai ki balawan shakdai ke caka bat phakra je khendau balatap bat sei kumbalong kadai kentai ke shitom nomor ke jingkai ti khlong balapen ket ye ka shaka caka sumar hanong po shushu hadu pelaj ye ke khubor le jingtep ru boy khlong idon apeng ke sumar ha ICU. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.